بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. فارونك ربي تيروهن ديو بك جفتو يروهن دما فارونك ربي كنات الحمد لله كربي فيانو كني نجاهنو كني أقولينو كني نجاه ولتنو ديبس فارونك ربي تي إن شاء الله تعالى wanni amma yoo rabbi jedhe guyyaa har'aa kana irraa dubbannu akkuma ammaan dura dubbannetti diin keenya kun alhamdulillahi diin waan takkaillee hin dhiisin addaan nu baasu malee rabbii waan tokkollee hin dhiifne addaan isinii baafnu malee jedhe. Kanaaf inshaallah waan rabbiin addaan nu baase san keessa wanni nuti irraa dubbannu yoo rabbiin jedhe aadaabu xacaami waan jedhamu adaba seera nyaata yeroo nyaatan itti nyaatan. Manyaata kana yoo dubbatan namu akkatti nyaatu afaan bakka jiru harka nyaatanii afaan bakka jiru hin beekaa jedha namni tokko tokko ofirraa dubbii laaffiseetuma omaa waan nyaatallee wanni irraa nama gorsan hin jiru ka jedhullee hin dhabamu ammoo dubbiin akkasii miti amantii keenya keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan hundayyuu addaan nu baase haga namichi yahudaa tokko jedhuunitti rasuula keenya alayhi salaatu wasalaam saadiin keessan kun homa takkaillee hin hambifne haga mana fincaaniillee akkaataa itti seenan akka yoo mana fincaanii seenanii itti ta'an addaan namaa baasullee haga dhiisinitti jedhaan. Kanaaf inshaallah waan hambifne rabbiin rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam waan hunda addaan nu baasu malee kanaaf mee waan adaba nyaataa irraa yeroo gabaabduu takka inshaallah wal yaadachiifna jechuudha. Dura adabni nyaataa wanni namarraa barbaachisu bismillaahi jedhu osoo nyaatan jalqabin dura bismillaahi jedhu eega harka kee dhiqattee nyaataaf qophooyte osoo nyaata kee hin jalqabiniin duratti bismillaahi jedhu osoo nugin osoo nyaatin dura dhugaa nyaataa fi dhugaati irratti illee bismillaahi jedhanii jalqaban. حديث بخاري كيست وديفمي توكو من حديث عمر من حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال له يا غلام هنجدين عمرو بن سلمة كان الرسول هنجد يا غربا جدين يا مجا جدين سم الله يونيات بسم الله جدين يادو وكل بيمينك هرك مرقاتي يادو وكل مما يليك كما ستي آنو نيادو أدبا نياتا إرائي يجو كما نمت آنو نياتون حركة مرقاتي نياتون يو بسم الله يو نياتا بسم الله جلاني جلقبون أدبا نياتا إرائي يو كإرام فتنتاته هو كان اللي نهيمي جريت رسولك عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم تكون كيسيوك ونياتو تهي فليذكر اسم الله تعالى بسم الله جديها نياتو بسم الله جديها جلقبو فإن نسي يو بسم الله جدوك إرام فتتاتي إرام فتينياتك جلقبو تاتي يرو جلقبا فليقل هاجد يرو ميادة بسم الله أوله وآخره أكس هاجد يجو بسم الله جلقباتي في كرماتي في اللي جدي أكسيتي سنين هذا الكبويا يروم يادة إرام فرد جدي أكن ديفني يروم يادة بسم الله هاجد بسم الله أوله وآخره. كلام فادا الأكل والشرب باليمين حركة مرقات نياتو حركة مرقات لغو نما مسلمات فيهنجه أن يأكل أو أن يشرب دقون نياتون هرك بتات نياتون إسافين قهو يرتي حرام يجونا مسلمة يرتي. روى مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن العكوى أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم نمجي توكو غافة توكو رسول ربي برتي هرك بتات نياته إرقم ربي هنجدين نبي محمد صلى الله عليه وسلم هنجدين كل بيمينك harka mirgaatiin nyaadhu jedheen harka bitaatiin nyaatini harka mirgaatiin nyaadhu jedheen faqaala laa astatiicu hin dandahuu jedhe harka mirgaatiin nyaadhu namichi harka mirgaa kanaan nyaatu hin dandahuu jedhe qaala rasuulli hin jedheen lastatacta hin dandahinii jedheen namichi maaltu akkas jechisiisa kibri boonarra akkas jedha malee waa dadhabbiirraa yimite harki isaa nagaha qaba fayyaa qaba garuu boonarraa hin dandahu hin barbaachisu jedheen harka
bitaati nyaate mirga nyaate homa kun homa rakkoon qabu jedheen hin dandahu jedheen agartee mirga nyaatu kan maan nyaadha kanan jalqabe dura amma kan maan fixaa jedheen ma mana'ahu illa al-kibr namicha san wanni isa dhoorge hin jiru fayyadabiitiin isan dhoorgine dhukkubni isan dhoorgine boonatu isa dhoorge jedhee of guddisuurraa akkas jedhee قال فما رفعها إلى فيه نبيك سن حرق إساسا أفاني تولفوني جل حرق إساس وهيتم مثلا رأت لا مشيتك سبحان الله سبحان الله وفئك يا أبو ليسكية يا أبو ليتيتية أمنتي ربي درد آبتو إرّا ويتواسطه هم برباچي سججو إرّا أمنتي ربي كان درد آبتو حديث رسول درد آبتو قرآن ربي درد آبتو إرّا وفئك يا أبو ليسكية يا أبو ليتيتية yoo namni tokko waan rabbii sii hime hadiisa rasuulaa sii hime qur'aana rabbii yoo inni sii hime dhagahee fudhe jedhi malee hin dandahu hin jedhiini wamaa kun nun barbaachisu hin jedhiin nama hedduu ka jecha akkasii sun afaan isaatii bahu ufaa eeynu rabbiin nu haa eegu روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي قال نجد إذا أكل أحدكم تكون كيسيوك وانيات تهي يو نياتا فليأكل بيمينه هرك مرقات نيات أجل تكون كيسيوك الويدان تاتي أمس فليشرب بيمينه مرقمان نقاجل نقاتي في نيات اللي هرك مرقات نقاجل هرك مرقات وانياتني هرك بتاتي نقاجل yeroo nyaata kee afaan kaahattee deebitee harkuma mirgaa saniin bishaan illee fudhatta dhugaatii kee illee fudhatta jechuudha. Kanaaf harka tokkoon hin nyaadha harka mirgaatiin hin nyaadha harka bitaatiin hin dhuga hin jedhin. Lameenuu rabbiin harka bitaallee isumatu uume harka mirgaallee isumatu uume isumatu ammallee addaan nu baasee waan harki bitaa dalagu waan harki mirgaa dalagu jechuudha. رسولك عليه الصلاة والسلام يو نياتن هرك مرقاتين نياتا يو رويدن اللي هرك مرقاتين لغانو يد فإن الشيطان شيطاني يأكل بشماله هرك بتاتين نياتا ويشرب بشماله هرك بتاتين لغايتو نياتا في لغاتين يسال هرك بتات كنافة الشيطانة فكاتين ليو كشيطانة فكاتو تاتي obboleewwan shayxaanaa taate jechuudha. Obboleessa shayxaanaa obboleettii shayxaanaa taate jechuudha. Uf eegi yaa obboleettiitii yaa obboleessa kiyya harka mirgaatiin malee hin nyaatin harka mirgaatiin malee hin dhugin. Ammas adaba nyaataa irraa al-aklu bithalathati asaabi' quba sadihi nyaatu quba sadeen kanaan fudhatanii nyaatu روى مسلم في صحيحه من حديث كعب بن مالك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي كان هنته يأكل بثلاث أصابع قب سدهين كنيات تهيجر رسولك عليه الصلاة والسلام كان قب سدهين كان فلته فإذا فرغ لعقها يو أمونيات إرابه اللي قب إساكنا هم موتتاجر موتتو اللي قب أفيك موتتو اللي سنة ati hin beeytu nyaata kee kana nyaata ati nyaatte kana keessa ka ati garatti gad dabarsite keessa barakaan jiraafi ka harka keeti irratti hafe kana keessa barakaan jira ati hin beeytu yoo irraa baate nyaata kee nyaatte yoo irraa baate harka kee muudadhu yaa akkasuma adaba nyaataa irraa quba ufii arraabuun quba ufii muuxatuun ilmi namaa kun yoo nyaate wabaqiya shay'un yasiirun minhu laa yadurruhu tanaawuluhu yoo agartee nyaata hedduu nyaatee waa xiqqoo takka hambise hin beeku eessa keessa barakaan jirti nyaata san yoo nyaatte agartee sahanii irraa nyaatte san guutumatti irraa fixi nyaata yeroo duraa haga sii gahu haga quuftu ol hin baafatin bishaan yoo buufattu haga si barbaachisu ol hin buufatin yoo eegasii nyaatte irraa baate nyaata keessan fixii sahanii san keessaa qulqulleessii bareechisi akkasitti dhiisi jechuudha.
مالي في هم بيتو أتي نياتا كان كيسا كيسا بركان جرا كم كيسا ربين بركا سيكاه هم بيتو كان أكس قرآن نجد رسول كين عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي هنته يأكل كنيات قبسده كنيات تهي يو نيات إرابه قبسا سدين كان كموتة تهي أكسم روى مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي نته أمرك بلعق الأصابع كوبا في كوبا يو نياتني راباتا كوبا كيسان الرابا يو كموتا تاكجئ تهي نو أجاجي سهني اتنياتني اللي وقال هنجد رسول إنكم لا تدرون في أيه البركة إذن هم بيتني جد نياتا كان كيسا إيسا كيسا بركان جرا هم بيتني جد نما تقريتو يوان أكنات دبتا كسيتك كيسو تجرا كما ريفو دبادين رابه ويتنمتو كواسيتهم ودين ربي ستهم نمسن هنسال فجيسين نمسن هنسال بسين نمسن إرتين دي بسين دبي إرافرات وان إني سنجد إرافرات ملي أكمتي وانا كنا نمتهم تن أكمتي وانا كنا جدن أكمتي يو نياتني إرابهن كبو في موتات أنا مان جدن أكمتي يو نياتني إرابهن ساني كيسا كل ليسا ساني سمونك الرابع تولچا akkasitti qulqulleessa akkamitti namaan jedhan abbaan haguma danda'e nyaata haguma fedhe nyaata akka hin jenne waan shari'aan keenya itti nu ammarte waan diin keenya itti nu ammare jaalalaan fedhiidhaan gammachuudhaan haa dalaynu nama akkan sodaanne rabbiin haa sodaannu namaaf jecha akka waa hin dalayne rabbiif jecha haa dalaynu waan dalaynu amantii keenyatu itti nu kaase amantii keenyatu jedheef haa dalaynu sodaa namaa haa dhiifnu nam tokko agartee kadiin kanarratti waan akkanarratti si diqqeessitu jira kasi saalfachiisutu jira hin saalfatin diin rabbiiti irratti hin saalfatin yoo nyaattee irra baate quba kee muuxatu hin saalfatin rasuula rabbiitu muuxate kanama cufaa olii saanii ta'e yoo nyaattee irra baate tolchii qulqulleessi hin saalfatin nabi muhammad godhe sallallahu alaihi wasallam akkasuma adaba nyaataa irraa yoo nyaan ati nyaattu kun kalafasi harkaa bu'u taate nyaata san lafaa fuudhi waan irra bu'e san huura san irraa deemsisi nyaata san nyaatu lafa bu'e jettee hin dhiisini yoo ka huurri wahii itti qabatu taate huura san irraa deemsisi waan hafe nyaadhu yoo waan inni keessa bu'e sun waan guutuu isaa liqimsu hin tahin waan inni keessa bu'e sun waan ati irraa deemsisuu hin dandeenye yoo hin tahin yoo nyaanni osoo ati nyaattu lafa si harkaa bu'e nyaata san lafaa fuudhiiti huura san irraa deemsisi bakka huuraa san irraa fuudhi waan hafe nyaata bareedaa qad hafe san nyaadhu jiga jettee hin dhiisini haarama biraa hin barbaadini akkasuma hadiisa sahiha muslim keessatti jaabir irraa odeeffamee rabbi isarra haa jaalatu nabii rabbii nageenyi rabbii isarra haa jiraatu hin jedhe idaa waqa'at luqmatu ahadikum yoo luqmaan nyaanni tokkoo keessanii ka lafa bu'u taate jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam fuudhaa jedhe lafaa fuudhaa huura irra jiru san irraa deemsisaati waan hafe nyaadhaa jedhe hin dhiisinaa jedhe shayxaanaaf hin dhiisinaa jedhe harka isaa yoo nyaate irraa bahellee mindiilii yookaan agartee uffata carqii wahii yookaan waraqatti ofirraa hin haaqinii jedhe dura haa muuxatuu jedhe harka isaa san nyaata irra jiru san osoo ofirraa hin haaqne dura haa muuxatuu jedhe hin beekuu jedhe namni sun nyaata isaa kana keessa eessa barakaan jirtii kam keessa barakaan jirtii hin beeku akkas haa godhu jedhe rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam hagam gaarii yaa obboleeyyan kiyyaamee waan rasuulli keenya diin keenya addaan nu baase kana osoo ka dalaynu taate akkam namatti tola akkam bareeda rabbiin hin jaalatu israafa godhu inna almubadhiriina kaanuu ikhwaana shayaaxiin warri horii isaanii akkuma arganitti baasan warri nyaata isaanii yoo lafa bu'e agartee shayxaanaaf dhiisan sun obboleewwan shayxaanaatiin hun jedha rabbiin akka obboleewwan shayxaanaa hin taane nyaata yoo inni lafa bu'e
yoo waan inni keessa bu'e san waan ati irraa deemsisuu hin dandeenye tahe fuudha ati irraa deemsisuu hin dandeenye tahe ka guutuu isaa fudhatu yoo ka ta'u taate suni homaa rakkoon qabu. yoo ammoo nyaata lafa bu'e osoo ati nyaatutti jirtu si harkaa foon lafa bu'e qixxaan daabboon ati nyaatu si harkaa lafa bu'e fuudhiitii huura yoo qabaate irraa deemsisii waan hafe nyaadhu. shayxaanaaf hin dhiisin. yoo nyaattee irraa baate quba kan kee arraabadhu tolchii bareechisi saanii irraa baate akkasitti nyaadhu akkasitti qulqulleessi. akkasuma adaba nyaataa fi dhugaatii irraa rasuul alayhi salaatu wassalaam ni jedhe idaa sharaba ahadukum tokkoon keessa yoo ka dhuydan tahe hafuuran baafatinii jedhe kubbaayyaa dhugu kana keessatti hafuuran baafatinii jedhe achi keessatti hafuura baafataa hin dhuginii jedhe addaan baasii akkasitti dhugii jedhe dhugii ammallee deebisii hafuura baafadhu ammallee itti deebisii dhugii hafuura baafadhu ammallee itti deebisii dhugii hafuura baafadhu yeroo sadiitti akkasitti addaan qoodii jedhe. dhugaatii akka gaalaa achuma keessatti hafuura baafataa hin dhuginiya. ammas nyaata yeroo nyaattan jihaa isinitti aanu gama keetiin nyaadhuu jedhe gama namaatti achi dabartee hin nyaatini gama sitti aanu hin nyaadhu adaba nyaataa irraa. ammallee walqixaan hin jalqabinii jedhe yeroo nyaata jalqabdu walqixa keessa wal jedduudhaan hin jalqabinii moggarraan jalqabii jedhe barakaan ka jedduu sanitti guuti. akkasitti inshaa allahu waan rasuulli keenya addaan nu baase kana akkasitti itti haa fayyadamnu. nyaataa fi dhugaatii keenya kanallee akka rasuulli keenya nu hime kanatti itti haa fayyadamnu. rabbiin warra waan dhagahee kana itti dalagu rabbiin nu haa godhu inshaa allahu. haga yeroo biraatii walitti deebinutti dhaamsa kiyya ka adaba nyaataa asumatti keessa baha. rabbiin warra waan dhagahetti dalagu rabbiin nu haa godhu. warra akka waan rasuulli jedhe sunnaa rasuulaa kana duuka deemee akka rasuulli jedhe kanatti itti dalagu rabbiin nu haa godhu. rabbiin inshaa allahu iimaana nu haa kennu. rabbiin fayyaa nu haa kennu. rabbiin nagaa nu haa kennu. obboleewwan keenya ka bakka jiran hundatti rakkoo keessa jiran rabbiin rakkoo keessa haa baasu. ka hidhaa keessa jiranillee rabbiin hidhaa keessa isaan haa baasu. ka beelawan beela isaan haa baasu. ka dhukkubsatan rabbiin isaan haa fayyisu. إن شاء الله ربي نجاها ولتنا عليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.